iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yacu yo kuri no saha. Ubushakashatsi bwashizwe ahabona n'ishirahamwe Transparency International ryo mu Rwanda bugaragaza ko abagore bashika kuri 75% bavuga ko bahuye na ruswa ushingiye ku gitsina mu kazi. Nongere mbibutse ko ari ikintu kidakunze kuvuga nkuko no mu bushakashatsi byagaragaye. Niba turinda tubona imibare ingana kuri nushaka kuyikube gatanu ugereranije n'abataba babivuze, ubwo rero iri hejuru pe. Uyo ni Madame Ingabire Marie Immaculée ayobora iryo shirahamwe. Abantu 22 bapfuye igihe kajugujugu murantunga kajugujugu za gisirikare zibiri za Uganda zagira impanuka mu buseruko bwa Congo ejo ku munsi wa kabiri. François Hollande yahoze ari perezida w'Ubufaransa ari mu rugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Reka duhera amakuru yacavugwa hirya no hino ku isi, aho abantu 22 bapfuye igihe kajugujugu za gisirikare zibiri za Uganda zagira impanuka mu buseruko bwa Congo ejo ku munsi wa kabiri. Ejo ni Mukankusi aratubwira ibindi kuri inkuru. Umuvugizi wa gisirikare wa Congo watanze ayo makuru yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters ko atifuza ko amazina ye atangazwa. Ingabo za Uganda, the Uganda People's Defense Force UPDF mu magambo ahinnye, zari zitaratangaza uburyo izo kajugujugu zahanutsemo. Umuvugizi wa UPDF Felix Kurayige yemeje ko kajugujugu imwe yaguye kandi agira ati hari abantu bahasize ubuzima ariko nta yandi makuru arambuye mfite muri aka kanya. Uganda yohereje abasirikare mu gihugu bituranye cya Congo mu kwezi kwa 12 gufasha kurwanya urugomo rw'umutwe uzwi nka ADF. ADF ni umwe mu mitwe myinshi y'abarwanyi irwanira ubutaka n'umutungo kamere wa Congo mu burasirazuba. Muri iyi myaka 10 ishize imirwano yahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi kandi yakuye mu byabo abandi bantu babarirwa muri za miliyoni. Urakoze Eugene kuri nkuru. Andi naho muri Guinea urubanza rwa Capitaine Moussa Dadis Camara rwari rwamaze imyaka rurindiriwe rwatanguye mu mizi yarwo. Thomas Kamirindi araduha ibindi. Capitaine Moussa Dadis Camara yari mu buhungiro muri Burkina Faso. Yagarutse i Conakry muri wikendi ishize kugira ngo yitabe ubucamanza. Ejo yabanje kubonana n'umushinjacyaha wahise amushyira muri kasho. Maître Salifu Beyavogi, umwe mu bavoka bamwunganira, yabwiye itangazamakuru ko Camara azaburana afunze kugera igihe urubanza ruzarangirira. Rurabera mu rukiko rwarwubakiwe rwo ubwarwo by'umwihariko. Uru rukiko nibwo rukimara kuzura. Umukuru w'igihugu Colonel Mamadi Doumbouya nawe wafashe ubutegetsi akoze kudeta mu mwaka ushize yarutashye uyu munsi mbere gato y'uko urubanza rutangira. Capitaine Moussa Dadis Camara n'abandi bantu 10 bose bari kumwe nawe ku butegetsi bareganwa mu rubanza rumwe bashinjwa ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo ubuhotozi, gufata abagore ku ngufu, gushimuta abantu, iyicarubozo, gutwika, gusahura no kuyogoza igihugu. Byose bituruka ku bwicanyi abasirikare babakoze muri stade nkuru ya Conakry ku itariki ya 29 y'ukwa 9 2009. Uwo munsi barayigose barimarima abaturage b'inzirakarengane 156. Urakoze Thomas. Tuve muri Guinea tuje mu Burusiya aho abarusi ibihumbi n'ibihumbi bariko barahunga igihugu cabo banka kwinjira mu gisirikare. Idoni Thomas kandi. Ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko kugera ejo hashize abantu barenga ibihumbi 194 bari bamaze kwambuka imipaka. Hafi ya bose n'abagabo kandi bakiri bato. Guhunga byatangiye ku itariki ya 21 y'uku kwezi nyuma y'ijambo rya President Vladimir Putin
yagejeje ku gihugu avuga ko inkeragutabara 300,000 bagomba kugaruka mu gisirikare kugira ngo bajye kurwana muri Ukraine. Abahunga bavuga ko batabishaka. Ibihugu bya Kazakhstan na Georgia byombi bidasaba viza Abarusiya nibyo byakira abahunga benshi kurusha ibindi bituranye n'Uburusiya. Nka Kazakhstan yonyine ubwayo ivuga ko imaze kwakira abarenga 100,000. Ibindi bahungiramo ni nka za Finland, Norvege na Mongolia. Urakoze cyane Thomas kuri iyo nkuru. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri ko mubandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika isamiranira ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho turi kuri 104.3 ku Ijwi ry'Amerika. Ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abagore bagera kuri 75% bavuga ko bahuye na ruswa ishingiye ku gitsina mu kazi, mu gihe abagabo ari 25% bonyene. Aho ni ku bantu 1,200 bakozweho ubushakashatsi. Ivyo ni bimwe mu vyagaragajwe n'ubushakashatsi bwashizwe habona n'ishirahamwe Transparency International mu Rwanda. Assumpta Kaboyi aratubwira ibindi kuri inkuru. Uyu muryango uvuga ko mu babajijwe bagaragaje ko ruswa y'igitsina igaragara cyane mu rwego rw'abikorera, aho igeze kuri 57%. Uru rwego rukurikirwa n'amashuri makuru bigeze kuri 42%. Mu nzego z'ibanze naho hatunzwe gatoki kwiyi ruswa igeze kuri 37%. Imiryango itagengwa na leta niyo igaragaza ruswa nke ishingiye ku gitsina kuko igeze kuri 12%. Madamu Ingabire Marie Makire uyobora uyu muryango yagaragaje ko iyi mibare yasohowe ari mike ugereranije n'abatavuga iyi ruswa bagahitamo guceceka. Iyi nayo iri mu ziremereye ziri hejuru cyane, kuko nongere mbibutse ko ari ikintu kidakunze kuvuga nk'uko no mu bushakashatsi byagaragaye. Niba turinda tubona imibare ingana kuri nushaka uyikube gatanu ugereranije n'abataba babivuze, ubwo rero iri hejuru pe, kuko abenshi rega baranabikubwira. Aba bana bakora mu mahoteli, abanyeshuri muri za kaminuza cyane cyane, noneho na leta rero yayihaye icyuho kubera ko yafashe ihubuza abanyeshuri aho bari bafite amacumbi ariho Huye, ibazana hano i Kigali. Ugasanga abana bapanze amazu, ugasanga abana bakajya mu bibazo bibe-expose nyine. Abayobozi banyuranye bari bitabiriye imurika ry'ubu bushakashatsi barimo abashinzwe inzego z'ubugenzacyaha, imiryango inyuranye itagengwa na leta ndetse n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire mu Rwanda, Madamu Roza Rwabuhihi. We yagaragaje ko ikibazo gikomeye kuko iyi ruswa itavugwa. Ikibazo kigaragara hano gusa nuko abantu badakunda kuvuga cyane ruswa ishingiye ku gitsina kandi hari biri mu nzego zose. Turagomba rero kwibaza buri rwego rwakora iki. Urw'abikorera rwatunzwe agatoki cyane, ariko n'inzego za leta zatunzwe agatoki na sosiyete sivile yatunze agatoki. Bivuga ngo iki kibazo kiri mu nzego zose. Twumva batanze amafaranga, twumva batanze amasambu, twumva bakoze ibintu byinshi, ariko ntabwo no mu makuru ntitubyumva cyane bihagije. Kubera iki? Nkuko byagaragaye mu bushakashatsi, abantu ntabwo babiriporutinga. Kuko niba uzanye ikibazo ukikajyana imaze imyaka 5 waravuye ku kazi uhunga ikibazo nka kiriya, urumva kugira ngo inzego zizabikurikirane biragorana. Ubushakashatsi bwasohowe na Transparency International Rwanda bugaragaza ko abagore aribo bibasiwe cyane n'iyi ruswa. Mu batanze ubuhamya mu bushakashatsi bagaragaje uburyo batswe iyi ruswa. Genda agiye gushaka akazi, bosi arakama, namusanze ari muri lodge, abaranyeruriye arambwira ngo kugira ngo akomeze amakazi cyadukomezanye ngo nuko nyine namoha. Ndamubwira ati nta kibazo, birangira nyine turyamanye. Imaze kujyana 3 hose bimeze gutyo. Nakoze muri company nkora muri nge mukobwa urimo. Boss arambwira ati naragukunze. Nibwo boss yaje kumamagara tutagiye no gukora hari kwa 6, arambwira ngo ndakeneye ku kazi. Nge naragukunze nabikubwiye kuva kera, nutemera ko tuzaryamana ntabwo nzaguha amanota nk'ayabandi. Ubwo nabonaga ari umupapa mukuru cyane ukuze. Ndagenda mbiganiza mama,
mama arangije arambwira ati rero stage yivemo. ubu bushakashatsi ariko bwanagaragaje ko n'abagabo babatse ruswa ishingiye ku gitsina nubwo imibare ikiri hasi ugereranije n'abagore. Abagabo 25% nibo basabwe iyi ruswa. Umugabo byabayeho utagaragaje isura ye ndetse n'izina rye yasobanuye ko yahuye nayo. Rwose narabibonye mu damu akajya abwira umwana w'umusore yabanje kubimbwira ngewe ngo nzagenza kumumasa. Tuza no kubishwanira cyane icyo gihe ngira akarengane cyane mu kazi ukajya noneho ntoteza bigeza aho noneho yadukira undi mwana w'umuhungu warabyemera. Ubushakashatsi buje bukurikira ubwari bwasohotse mu mwaka w'2017 bwo bwari bwagaragaje ko ruswa ishingiye ku gitsina yiganje cyane mu mashuri makuru na za kaminuza, naho hagaragaye nk'icyo gihe hari mu butabera. Abakoze ubushakashatsi bemeza ko ugereranije n'ubwakozwe mu myaka 5 ishize iyi ruswa isigaye ivugwa. Apollinaire Mupiganyi, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane. Hari cyahindutse. Ubwa mbere abatanga makuru barirekura. Ni ibintu bidasanzwe kumva victim avuga ati giye byambayeho. Gusa twakwifuza ko victim bari aba victim kandi babigeza kuri RIB. Ikindi mbona cyahindutse nuko nubwo bari ba perpetrators bari bayisaba barabikora barabizi neza ko amategeko abahana. Babikora afite ubwoba. Nanone bihisha inyuma ya yuriya mutanga makuru cyangwa yuriya mu victim, barabanza bagakora bakamureba akareba uwo muntu ubumenyi afite ikizere yifitiye niki. Umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda usaba abakorerwa ibi byaha ko bajya babivuga vuba kugira ngo ababigizemo uruhare bahanwe, kuko iyo batinze kubitangaza ibimenyetso bigora kubibona mu gihe biregewe. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turagushimiye Asumta kuri iyo nkuru. Mu murenge wa Shangi w'akarere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda hari umutama w'imyaka 54 y'amavuko yiga mu mashuri y'intango. Mugenzi wacu Timistocle Mutijima yaramugendeye aho yiga maze adutegurira inkuru. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni mu masaha y'igicamunsi ashyira saa 9 z'amanywa. Abanyeshuri bo mu mwaka wa 5 ku ishuri ribanza rya Nyakibingo bari mu isomo ryo kubara mu rurimi rw'icyongereza. Iryo jwi ryumvikana mu yandi ariko risa nk'iritsindagiye kuyarusha nk'aho ari iry'umuntu mukuru, si irya mwarimu ahubwo ni iry'umunyeshuri udasanzwe. Jean Marie Vianney Rusengamihigo bahimba viziyo mu mpuzankano y'ibara rya kaki, ishati n'ikabutura, yicaye mu ishuri ariga kimwe n'abandi banyeshuri. Uyu musaza ufite abana 2 n'abuzukuru 4, Ijwi ry'Amerika yamwegereye atubwira uko yafashe icyemezo cyo kuza aha kwigana n'abo wagereranya n'abuzukuru be. Navuye mu ishuri niga mu 6 primaire, nagomba gukomeza nkajya muri CTM cyangwa se UTM. Nakomeje kubabazwa nuko ntize, nibwo nifuje kuba nasubira mu ishuri, nshaka umuntu witwa Silveri wanyishe igiswahili kugira ngo nzaje kwiga muri Kongo. Ngezeyo muri Kongo mpora n'abantu bazi Iringara, igiswahili, amagambo nanditse ageze kuri 30 igiswahili. Yambanye makeya ngaruka mu Rwanda nkomeza kwifuza ishuri, nza guprofita rero noneho mbona uburyo niga igiswahili. Ubu igiswahili ndakivuga nta kibazo, iyo nyumva kuri radio tangomba undi musobanuzi asobanurira. None numva itangazo rivuga ngo buri munyarwanda wese yemeye kwiga, buri wese agiye ku kigo cy'Inyakibingo, mbasaba niba banyemera kuma ishuri ryo kugira ngo nigemo. Uretse igiswahili avuga ko yigishijwe n'umuntu akakimenya, Muzehe Vianney mu gakapu ke k'ibikoresho by'ishuri agendana ikaye nini ya registre yanditsemo amwe mu magambo y'icyongereza n'ibisobanuro byayo mu Kinyarwanda. Uyu musaza akavuga ko ayo yayigishijwe n'abanyeshuri bo mu yisumbuye baturanye mbere y'uko afata icyemezo cyo gusubira mu ishuri. Muzehe Vianney avuga ko we yaganirizaga ku gitekerezo cyo kugana ishuri barimo abamushyigikiye, ariko benshi mu baturanyi bakamubwira ko ntacyo bizamumarira. Nyamara we na n'ubu atsimbaraye ku cyemezo cye. Ariko hari n'abandi noneho bavuze batari ko se noneho ubu koko ntujye gutakaza umwanya wawe, imyaka ugezemo urabona amashuri uzayarangiza. Ndabona icyangombwa nuko nkeneye kugira ngo ngire ubumenyi. Batese uzahabwa akazi nande? Mbabwira ko nyaki nkorera atari akazi ngiye ndi gusaba. Ngiye nshaka kugira ubumenyi. Menye gutandukanya icyongereza mu gihe ngibonye kwitandukanya n'igifaransa. Ngiye kuba namenyero ururimi nkagira n'ubumenyi, nagira amahirwe nkashobora kurangiza byenda segonderi kuko napiganiriza uko runaka. Mu bagowe no kumva icyemezo cya Muzehe Rusengamihigo harimo na Simba ari kure Celestine, umuturanya akaba n'umunywanyi we wa hafi. Twabiganiriyeho tukayatumugisha impaka.
tukaba tumubwira ati Viana witubeshye ntabwo uzajyayo ngo ndetse wicarane mu ntebe za mwarimu tubijyaho impaka cyane abantu benshi bakayavuga ati ntabwo byashoboka biriya ni kode ifite ntabwo azajyayo turagabisiganaho ariko birangira nyine ejo bundi twumva ngo mu gitondo ngo yagiye ngo yaguze amakaye burya nje nyine ntangazwa nuko bambwiye ngo yambaye niforume ngo yagiye ku ishuri ese uwo mwarimu yamushyize mu wa mbere yagiye mu wa gatanu yagiye mu wa gatandatu biraducanga abantu nyine biba byatubereye inshoramahanga by'uyu musaza. Ubusanzwe mu Rwanda mu gihe nta bundi bukerererwe bwabayeho abanyeshuri bo mu mashuri abanza baba bafite imyaka iri hagati y'7 na 12 bivuze ko uwafatwa nk'umukuru ku ishuri yigaho Muzehe Vianney amurusha imyaka 42. Twamubajije niba hamwe n'icyo kinyuranyo cy'imyaka atagorwa no gusabana n'abo bana cyane cyane mu gihe cy'akaruhuko. Yadusubije muri aya magambo: ari ugukina turakina n'ubwana turaganira karone abanyeshuri bagifungura biba ari ngombwa rero ngo tube turi gusabana tuganira nazo mbigisha uburyo bandika 20 uburyo bandika 1 uburyo bandika dogita nabibakoresha batabyabananira nkongera nkabibasubiramo neza kugira ngo babimenye. Ku buyobozi bw'ishuri yigaho nabo bemeza ko mu minsi biramaze ku ishuri Muzehe Vianney yitwara neza kandi biteguye kumufasha akiga neza. Madame Nyirahakizimana Sifa ni umwarimu ukuriye abandi ku ishuri ribanza rya Nyakibingo, ni nawe wasigaranye inshingano z'umuyobozi wacyo tutahasanze. Twabonye ari umunyeshuri mwiza cyane. Akigera mu kigo twabanje kumubwira amabwiriza agenga ikigo cyacu, tumubaza niba ayo mabwiriza azayashobora. Noneho nk'ukuntu twabize mu burezi twebwe tuba dufite uko tumutwara, nta kibazo rwose twigeze tubona ko uwo munyeshuri wacu, bitewe n'uko twize metodoloji z'uko dufata umwana n'umuntu mukuru, nta kibazo afite rwose, kandi nawe yatubwiye ko azatwubaha nk'abarezi, akubaha n'amabwiriza y'ikigo, kandi mu minsi 2 amaze nta kibazo turamubona. Ku bijyanye n'uko umuryango we wakiriye iki cyemezo yafashe twashoboye kuganira n'uwo bashakanye ari nawe babana mu rugo bombi bonyine kuko yari yagiye mu mirimo y'ubuhinzi kure y'aho batuye. Nyamara uyu musaza Rusengamihigo yatubwiye ko bamushyigikiye ndetse umuhungu utuye i Kigali ari we wamwoherereje amafaranga yo kugura umwenda w'ishuri. Muzehe Rusengamihigo avuga ko intego afite mu myigire ye ari ukugera ku rwego rwo hejuru rwose rushoboka. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Rakoze cyane Temistokle kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutega amatwi ikiganiro bungabunga ubuzima mwateguriwe kandi mushikirizwa na Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije ndi Eugenie Mukankusi, yikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyatangiye kugabanuka nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ibivuga. OMS ivuga ko icyo cyorezo cyagenje amaguru make ku mugabane w'Uburayi, aho ingamba zihamye z'ubuvuzi no guhindura imyitwarire hamwe n'urukingo byafashije kubuza iyo ndwara gukwirakwira. Abantu barenga 45,000 banduye ubushita bw'inkende mu bihugu birenga 100 ku isi. Iyo virusi itera iyo ndwara itera umuriro, gusuhererwa, kwishimagura, uduhero turimo amatembabuzi mu maso no ku myanya ndangagitsina. Abenshi mu barwayi bashobora gukira nyuma y'ibyumweru bike batagombye gushyirwa mu bitaro. Ibihugu bitandukanye biragerageza kugura inkingo zihagije z'ubushita bw'inkende. Urukingo rw'isosiyete yo mu Budage Bavarian Nordic rwabaye ingume bitewe n'uko rushakishwa cyane. Abayobozi ba OMS no mu kigo gishinzwe kurinda no gukumira indwara cya Afurika CDC bagaragaje impungenge ku bijyanye n'urukingo muri Afurika yibasiwe n'iyo virusi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intara nyinshi zahuye n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende. Abantu barenga 2,000 barwaye iyo ndwara barakira nk'uko porogaramu y'igihugu ishinzwe gucunga iyo ndwara ibivuga. Ubu barimo gukingira hafatwa n'ingamba zo kubuza virusi gukwirakwira. Ibindi kuri iyi nkuru. Muganga Placide Mbala ashinzwe indwara z'ibyorezo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi mu by'ubuvuzi gikorera i Kinshasa. La variole de singe, le virus en soi a été découvert en 1958. Virusi ubwayo yagaragaye bwa mbere mu mwaka w'1958 muri Denmark.
kandi umuntu wa mbere wayanduye yabonetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1970. Kuva icyo gihe hagiye haba iyaduka rya monkeypox ridahoraho ahantu hake, haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa mu bindi bihugu nka Congo Brazzaville, Centrafrica, Liberia, Nigeria n'ibindi bihugu byo muri Afurika yo hagati n'iy'uburengerazuba. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya Loni ryita ku buzima, monkeypox abantu bayandurira mu kwegerana n'uwayanduye, inyamaswa yayanduye cyangwa se gukoresha ibikoresho byandujwe iyo virusi. Umuntu wayanduye ashobora kugaragaza uburwayi mu byumweru biri hagati ya 2 na 4 nyuma yo kwandura. Porogaramu ya Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko hari urukingo ubu rurimo kugeragezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari urukingo rurimo kugeragezwa. Uru rukingo rwa imvamine rusanzwe rwaremejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse rwemejwe n'akanama ngishwanama ku bikorwa by'ikingira. Rurimo kugeragezwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi mu gihe gikwiriye bikozwe n'urwego rubifitiye ububasha, muzahabwa imyanzuro y'igeragezwa ryarwo bijyanye n'ingamba zo gukumira iyi ndwara. Kugeza igihe urukingo ruzemerezwa n'ishami rya Loni ryita ku buzima, gukumira indwara birakorwa binyuze mu butumwa bw'ubukangurambaga. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko kuva icyorezo cya monkeypox cyongeye kugaragara mu ntara 10 za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hamaze kuboneka ubwandu busaga 2,200 n'abantu 100 bapfuye. Muganga Dimi Ogonia ni umwigisha muri Nigeria kuri kaminuza ya Niger Delta mu ishuri ry'ubuvuzi bw'indwara zandura. Aratubwira uko virusi y'ubushita bw'inkende yifashe muri Afurika. So certainly it is my opinion that number of cases in Africa is grossly underestimated. Ntekereza ko umubare w'abamaze kwandura muri Afurika ukerenswa cyane, ariko biranatwereka ko ubukangurambaga no kwitabwaho byahawe iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende bishingiye ku kuba uba ari indwara ibangamiye igice cy'amajyaruguru y'isi. Kugeza ubu ntiturabasha kubona uburyo bwo kwivuza n'inkingo. Ibyo bihinduka ikibazo gikomeye, kandi kuba hari byinshi tutaramenya ku ndwara y'ubushita bw'inkende ni ukubera ko mbere itigeze iba ikibazo ku bihugu byo mu majyaruguru y'isi, aho abafite amikoro asabwa mu kuziba ibyuho ndetse n'ubumenyi. Birasa nk'aho inyito ubufatanye bw'abatuye isi iri mu magambo gusa, ariko ntigaragarire mu bikorwa. Ikindi muravuga ko dukwiye gufata indwara zandura nk'ibibazo bitagira imipaka. Nitwirengagiza ibihugu bya Afurika, izi ndwara zizatugarukaho natwe. Iyo rero niyo mpamvu wavuze ko isi ari umudugudu. Kuri iyo ngingo kandi tugomba gukora ubushakashatsi bukemura ikibazo cy'ibyuho mu bumenyi, kubera ko nidukomeza dutya ntidushora imari mu bushakashatsi n'iterambere rya Afurika, bisobanuye ko ibisubizo bizashakirwa gukemura ibibazo by'ibihugu bikize gusa, ibiri mu nzira y'amajyambere byirengagizwe. Ntekereza ko icya mbere kuri twe ari ugukora ibishoboka tukaba twiteguye. Abaganga mu Butaliyani bavuga ko bagiteri yabonetse mu bura bw'abana ishobora kuba yabarinda kugira ibimenyetso bikabije bya COVID-19. Izo mpuguke zamaze igihe zikora ubushakashatsi zinagerageza kugereranya n'abana barwaye izindi ndwara. Uganda iherutse gutangaza icyorezo cya Ebola nyuma yo kwemeza ko umuntu umwe yabonetseho ubwoko bwa virusi y'iyo ndwara budasanzwe buzwi nka Ebola Sudan. Umugabo w'imyaka 24 wo mu ntara ya Mubende muri Uganda rwagati yagaragaje ibimenyetso by'iyo ndwara nyuma aza kwitaba Imana. Ubu hari abantu 8 bakekwaho iyo ndwara barimo kwitabwaho n'abaganga mu bitaro. Mbere habaye ibyorezo 7 bya Ebola Sudan. Hagati aho serivisi z'ubuzima muri Ghana zatangaje ko icyorezo cya Marburg cyarangiye mu kwezi kwa 7. Iyi ndwara yandura cyane isa na Ebola. Abantu 3 bose hamwe bemejweho iyo ndwara, 2 yarabahitanye. Uwa gatatu nta bimenyetso yari yagaragaje kandi yarakize. Hanyuma abayobozi bashinzwe ubuzima muri Tanzania
batanze impuruza mu bijyanye n'umubare uzamuka w'abarwayi b'iseru mu gihugu. Minisitiri w'ubuzima Umi Mwalimu yavuze ko banditse abantu 54 barwaye iseru hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwa munani uyu mwaka. Iyi ndwara ikwirakwira binyuze mu mwuka biciye mu ducandwe tw'umuntu uyirwaye igihe akoroye cyangwa yitsamuye. Utekereza iki ku buryo icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyitaweho? Ukurikije ubumenyi abantu bamaze kunguka kubera ibyo banyuzemo ku isi n'icyorezo cya COVID-19, ni iki wifuza kubona gihinduka mu bijyanye n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende? Umva icyo bamwe babivuzeho muri Nigeria. So I think for monkeypox, lessons learned from COVID experience, monkeypox. Ndibwira ko kuri monkeypox hamwe n'amasomo twigiye kuri COVID, kuri monkeypox ibintu bigomba gutandukana kuko abaturage bagomba kubona amakuru, kandi hakwiye kubaho n'ibigo aho umuntu ashobora kujya akababwira ati ibi nibyo ndi guhura nabyo, ibi nibyo ndi kubona aho ntuye. I wouldn't say it's satisfactory because a whole lot of the responses were basically lopsided. Ntabwo navuga ko imyitwarire imbere ya COVID yari ishimishije kuko imyanzuro yose yafatwaga mbere na mbere yarimwo ubusumbane, yagizwe indwara ya politiki ahanini, kandi abaturage benshi nta makuru aboneye bari bayifiteho. Kuri monkeypox ntekereza ko umubare munini w'abaturage bataranamenya ko hari indwara yitwa ko. Ni bike cyane birimo gukorwa mu bukangurambaga. So I think for me there's one thing we should do differently. Rero kuri nge hari ikintu kimwe nsanga dukwiye gukora mu buryo butandukanye nka sosiyete cyangwa nka leta, nuko dukwiriye gufata ingamba bwangu ndetse tukagira icyo dukorana mbere y'uko igera hano. Yewe no kuri COVID habaye kwirara, abantu batekereza ko ari indwara iri iyo mu Bushinwa, bibwira ko ari igihuha kugera ubwo igeze hano ikagaragara muri Nigeria. Inzobere zo mu Bwongereza bavumbuye uburyo bwo gukemura ikibazo cy'ubuke bw'impyiko ugereranije n'abategereje kuziterwa. Ibyavumbuwe bishobora kuzahindura ubuzima bw'abantu benshi bari ku rutonde rw'abategereje abazibaha. Indwara y'impyiko zidakira yatumye Ayesha Edmondson atabasha gukora cyangwa kumara igihe kinini hanze yiwe nk'uko abishaka. Ategereje gusimburizwa impyiko bishobora gufata igihe kigera ku myaka 10. During the pandemic that's when I was told that I had 12 months to find. Mu gihe cy'icyorezo nibwo nabwiwe ko mfite amezi 12 yo gushaka umuntu wo kumpa impyiko nzima, kandi nubwo nari nsanzwe nzi ko uburwayi bwanjye bwarimo kwerekeza aho ngaho, byabaye nk'ibintunguye kubera ko ntekereza ko uko waba witeguye kose, iyo umenya amakuru nk'ayo biba bikomeye, biragoye kuyakira. Ubu bushakashatsi busobanuye ko impyiko z'abantu bafite ubwoko bw'amaraso butandukanye zishobora guhuzwa zigasimburana mu gihe impyiko yatanzwe yahinduriwe ubwoko bw'amaraso bukaba O butanga ku yandi moko yose. People from ethnic minority backgrounds. Banyamuke bategereza igihe kirenzeho umwaka ngo babashe guhindurirwa impyiko ugereranije n'icyo abo mu bwoko bw'abazungu bategereza. Nk'uko bitangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe serivisi z'ubuzima mu Bwongereza, 9% by'ingingo z'umubiri zitangwa zaturutse mu birabura no mu yandi moko y'abanyamuke. Izinari hafi kwegera urwego ruhagije rwa 33% rw'abirabura n'abanyamuke bari ku rutonde rw'abakeneye gusimbuzwa ingingo zangiritse. Mu mpera z'uyu mwaka nibwo ubushakashatsi bwa muganga Mark Mahon buzatangazwa mu kinyamakuru cyibanda ku nkuru z'ubuvuzi bwo kubaga. Arifuza gushishikariza ahanini banyamuke bashobora kuba badashishikajwe no gutanga inkingo. Ubu muri Afurika y'Uburengerazuba aho ibigo nderabuzima byagabanutse, umurwa mukuru wa Senegal Dakar uravura ku buntu abagizwe imbata n'imiti igabanya ububabare ya opioid. Abo bantu biteraga mu rushinge babaha igisimbura hagamijwe kugabanya ikwirakwira rya virusi itera sida. Dore uko byifashe. Iri ni ishami ridasanzwe ku bitaro bya Fan muri Dakari rizwi cyane ku izina rya Sepiad. Iri vuriro rifite gahunda itanga ubuvuzi nsimbura ku bantu babaswe no kwitera ibiyobyabwenge mu nshinge. Sepiad ifite intego yo kugabanya ikwirakwira rya virusi itera sida nko guhererekanya urushinge rumwe no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Abagera kuri 250 ubu barimo barahererwa ubuvuzi kuri iri vuriro. Metadone ni umuti ukora
aho niho turangirije ibiganiro byacu byo kuri ino saha. mwariko mwumviriza radiyo ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. ndashimiye Nadia Taha yadufashije kwegeranya